Pangahono dede zato. Ya ami banua zoaya, ya somuso tede baso ua tede ami bawe amoi fenakeriso ma ke Andre. Ma owai ami fefu ya ahou. Ya fau kemi lowalangi. Data o ua dededa wangon rasi Yehova. Data umosoi dededa bawa malua fasumangeta kelowalangida. Tasuno ia manuna ita moroi ba buku zinuna telungotu a telungolaflaene ngauas si Sarah irugi si telu damasuno rau.
Data honoge dededa bawaria wesa, babawaha sambua kelowalangi, muzizio zato. No oulo ita badae, badei lowalangi ama, babadei nononia Yesu Keriso, babadei geheha ni amonie. Fangorifida habadei Yehowa sinomombei banua siawa, awe dan nyadu. Sebuah tede Yehowa baaba ia, nabawa wa abu dede, abaoto badedenia zanawa ya ia. Haleluya. Mangadre ita, helo walangi so aya sila ambe faabele bafon rege ni amonie. Ni suno deime gete-gete wa ara, meno elawa ba ufazawili niha sebua fayawasa, ba etolo ba euloi niha sangidengide ya ira, alawa niha sangidengide ya ia, ba ide-ide niha sangalawa ya ia. Fabu wa auri safenu fa ohahau dede bazorugo, ba fango hege ulidane, ba niha sangidengide ya ia. Fahau nraaga so aya, fabei fayawa nraaga awe wale bahere manawema, niha bawa aurima andre. Ma andre kheu tuturu khema lala enon eheha ni amonie. Ena etobali tulada khema nonou Yesu Keriso, so aya ya aga, sauri basifau bawa matere kenama, awe geheha ni amonie. Ya duhu, mudadau zato. Manuna zato, moro ibu kujinuna, duangot wafitu, ngawa sisara, nene na hagamu. Fombaso taromali lowalangi, nihale moroi amabu ula lisi fefena, sara razo faza telu, ngawa si lima, irugi si feleli. Bai oroma ia Yehowa kezelomo, bagi beona bazibongi bawangifi. Bai mane lowalangi, andre hadiah ni beegu kheu. Ba imane selomo. No ebu asibai dedeu ke genoniu andre amagu Dawido. Ba no asagei itere lalania sanehe drauge. Le sifarei ia ba no satu letede ia. Ba sadele era-era kheu. Banole ni bule khenia fa ebua dede andre, wame onomatua khenia, si dadao badadao mania, si mane maekhe. Bahiza ya uge Yehowa lowalangigu, no bali razo genoniu andre, fangali namagu Dawido, bayao ba irauno, leu ila hewisa wofane, ba leu ila hewisa wangawuli. Bano so bahuna banuau genoniu andre, bahuna banuame andre nituyume, banua sebua andre. Sila mutahamu erai bawa ato,
basi tebai tak ofaya. Ba ena na be ke genonime Andre de samondrong ngoli. Ena tola ifatere banuame Andre ba ena iila hadiah zisehi ba hadiah zilesehi. Hani haza ngila mamater banuame Andre sino atau sibai. Ba omasi zo aya meda ni Andre zelom. Ba imane kenia lo walangi. Menoda ni Andrew ba metenga fa anau noso, ba tenga fa ebua ganaa, ba tenga fa amate zifa udu keu Andre. Meno fa atua-tua ni Andrew bawa mendrongo si duhu, ba uo ni Andrew. Ube keu dede satua-tua siso era-era. Ena lefa maido, he bagete mege, ba he bagete dania. Ba ube gei keu zitenga ni Andrew, he fa ebua ganaa, ba he fa ebua dei. Ena lefa maido bazalawa, gete wa anau nosou. Bana etere lala Andre kegu, na ni fahoigu Andre ba oroisagu, si mane fanere namau Dawido mege, ba ube gei keu wa anau noso, ba me tokea zelomo, ba hiza ba fangifi, ba meno irugi Yerusalema, ba mei ia fena dawela zura goroisa Yehova, mamee sumange ia, sumange ni tunu, ba sumange fangorifi, ba ibee genoninia fefu. Manuna zato, morei buku zinuna, dua ngotu afelewitu, ngaua sisara, he Yesu no iuuni dedegu. Ya ami ira talifuse, natawa le horeda, batalimo ita, basiduhu le badededa. Nata ombaka horeda, bale farei ia, bano satu le ia, fa iefa keda hore Andre. Ihau ge ita, awe wa iheta fefuzi le atule. Andre damai ita fena lo walangi si fau fangi dengi bawa ngombaka horeda. Uzizio zato. Mangadre ita. He lo walangi ama kema si soba zorugo. Lo walangi sebuah fa omasi, basi fa hena fa ake dede. No oya howu me sino falukan raaga. Le irai atage rauge bawo mendrongo fangan rema. Fa akari-kari dedema balo irai aho wanolome ya aga. Hewa ai simane asese mafalua zile omasi drauge. Ba asese mabusi dedeu. Asese masawe goroisame. Sino honogei bawa angasehi ya aga zamesa. Asese gei le badedema wanuturume, bafanuturu lala morei bage heau ni amoni Bolo gededeu ke maya aga niha sebuah hore Andre.
He lo walangi umbu hou wa umbu wa o hahau dede. Efa ma fefu ngawale wa nawema oroisame. Ba bohouni wa aurima ba he nono Yesu Keriso sangorifi ya aga. Mangadre ba dede zamesana fenalo walangi sara irugi 2 menit. Hakesi dedeu ke maama, babe aifa ke ma horma andre maafefu, ya duhu. Manuna zato moroi buku zinuna, 2 ngotu afele 5, ngawasi 5, alimage wano sarere. Noasa ibali hore zile irai mangi ila hore salahida. Ena tobali faatule kelowalangi ita bakenia andre. Lakemi kelowalangi siawa. Dadau zato. Fombaso tarumali lowalangi nihale moroi ama buula silis bohou Yohane fazaene ngawazi 15 sara irugisi 58. Yao roti andre sauri siotarai banua siawa naso zimanga roti andre ba auri ia irugi zile aitu. Ba roti andre gei ni beegu dania esigu andre ba no fangorifi nesi gulidani. Ba mo waso soniha Yehuda lamane he iwi sadae fatola ibe e niada nesinia. Ba imane kera Yesu sin ruhun ni wa egu kemi nalemi a nesi nononiha nalemi badu dronia balefa auri kemi badedemi si manga nesigu samadu dogu da ezi sofa auri sile aitu baya o sanusugi ya ia naluo safuria andre esigu sasin ruhu ge badogu si zinruhu ni badu. Le aheta kegu zimanga nesigu samadu dogu bale aheta nrao kenia. Simane famatengen nama sauri andre yao awe wano bernama wano sauri nrao. Simane gei zimanga yao berenrao wa sauri ia. Dae roti andre si otarai banua siawa tenga simane ira tuami si manga bamate
Simanga roti andre ba auri irugi zile aitu. Ya ahou zamun rongo taromali lowalangi basamee badede. Ya dae tabe kheda ginete bawolohe fasembatada kelowalangi ta osumaize ta osamuzaige wamee he fasembata si fefena si menrua basimane gei si medelu. Awe fasembata ni owuloi fena sanandresa badana pelayanan sinode jemaat Jakarta. Babanua ni hakeriso zifau ibadah moroi banomo tola lafa ema wasembata basken barcode siso ba monitor mazui la transfer ba rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta. Basiofena ua data fondondrongo li lowalangi me imane mi ofenai wangalui banua lowalangi andre awe wa atule dede andre khenia batebe nonono dania khemi da fefu gasa-gasa wa me sumange fasembata kelowalangi manuna ita moroiba buku zinuna tulungotu atulung lafla 5 ngawa sisara irugi si eva dama suno drauge. Dama suno drauge lowalangi Yehova o muso saai dedema ya so Indonesia no
Data fasau wasembatada Andre Fenalowalangi Muzizio Itafefu Manuna ita moroiba buku zinuna dua ngotu angin laflasara ngawa sisara dua telu baene yae zumang. Manganrita. Hi amahe mahasiswa bazorugo, sno manolo bas monorogo ndaga, banga vale nulo minggu sino matalui, fitu hari faara, no mahale halewema, ba basimane fa hulung hulung iswaya, no hulung ndaga ba no momo, ba nuno, ba molahemi, tera-tera, ba mondongo taro malime. Bahiza swaya nogi mauloi fa sembatama buala sino amolagu khema hewa ai le faguna badedeu ba ande khu fawu swayam buala ande ya fawu fefu hobu sino amolagu khema ba fefu gombaya sedangama ba tera-tera gamela daa ina tobali famola khemi ba nuyu ba doe halewe lo walangi ba nomo bago salimade ba diswaya ga Yesu Kristo mangandega yadu. Udah dau satu. Data fauge de deda bawa nuno lowalangi sifau sinune vokal grup lingkungan Sara.
Manuna zato, morai buku zinuna, otu akfla fitu, ngawa sisara, badua, he Yesu farongoge khema. Tahonoga dada fefu. Ia iroroga dada mi awa gera erami fa oha hau dada anda kelowalangi. Sabala moroi bagera erani hafefu baha Yesu Keriso. Ma ada sawagala soaya wa omasi menghema. Me basi ulawongi andre obu-abua dadema notola fasaunda angga banomong babanuno babangade sau hagale bangabale batolosa sino matema baba aurima. Balasula si otaraida aga soaya iai wa aurima iemboto manosoma damalulu to bali sumangeu. Si managai baginato andre omasi da aga mafododong olima. Bae hede khema soaya. Fatenge hau ni amoni same khema fa aboto badede. Ena olima ande nirongo babasi makhu andre batola mafalua ia balala ba aurima seroma Fabela ga fakha fabela so gami-gami. Bama anda gi khau ati baga khema da ba fasui ra aga la khemima. Irege oi dosi mo raga da aga danya taroma lima. Dozi aga sanuno ya uga. Sau hagala soaya ya egang adrewa dadema mafaema ia badaima ya duhu. Amaina batalifusa ni omasi badai soaya ta Yesu Keriso. Taromali lowalangi ni basoda bani angerenusida basi mauko andre yayada te hala ia moroi bazura gamaidola faza siwa ngabua sisara irugi zien. Sakalita sura gamaidola faza siwa ngabua sisara irugi zien imane taromali lowalangi. No ilau nomonia fa atua-atua andre fitu daru naheni fufu. No itaba gerebau bahadia ni taba beenia. No ifaruka nagu andre khenia. No ihauge meza. No ifatenge si manga gazi ono alave. Babo gauni niha babon rege hili banua. Hani haza de letede. Ia mai badae. Imane bazam betede. Mi tabu, mi aga andre hagu, bami badu nagu andre ni farukagu. Mi bahali waletede andre, ba auri ami, bami terelala wa aboto badede. Si mana mo baso taro mai lopalangi,
Bawai tafefu Yahobu. Merdeka. 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 Irama ina batalifu setatu soba wate dari tabasi malko Andre. Berenia ya ita soy Indonesia. Ya ita banua soaya menevi. Tatere-tede wangi faeda moroi babango sabuyu. No merdeka ita bafaarania fitu ngafla siwafai. Tatu dae bano fatolosa zoaya heda. Amin. Ada ira ama ina babo isi kemerdekaan basi mau ke adete faudu daro malilo balangi me imane heda tuho ya dae faletede wa mehai waletede ba maner lala wa aboto badede. Sakali te imane tuho heda imane mamehai waletede ba maner lala wa aboto badede. Bali Indonesia imane membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Irama ida batalifu sebalala auri da seroma solisi au zo gauni ya ita ba omasi ia enae tatere lalania. Da iroma faluha ita ba humede ia baka badededa. Ya. Ada dua undangan, ada dua tawaran. Si hede kada so gauni ya ita ya ia da babaner lala faletede atau kebodohan. Da si ofena basi duania ya da babaner lala fa aboto badede atau jalan pengertian. Jadi ramai na batalifu sefefu bada ene baba aurida andre asese gei babo amuatada seroma hewa aya itani hasino mamati bakesu aya kadang-kadang justru da eza sesetatere ya da masalah jalan kebodohan faletude hada iya geluaha ni fotai faletude andre ya da niha sile mamododongo masile mamee badede fa atu-atu. Orang yang menolak untuk mendengarkan hikmat. Daya ni fotai faletede. Irege asese oroma bagamuatada seroma mabawa amuata ni habairo. Hewa aina ni otega ia ni hasamati ni hakeriso. Tetapi oroma balagu-lagunia. Oroma bagamuatania. Ia nasi tenga somasi lo balangi lala ni tere nia. Tafai kidana ira ama ina hada ya mana ni wadaromali lo balangi zanere lala siletudu. Tapi nia si sofa atua-tua, nia si sofa aboto badade, niha sango masih basanga tau filo balangi, maka oroma gay babu amuatania hada ia lala ni tere nia seroma ya da lala sisahi. Ya, orang yang berhikmat yang hidup di dalam kebijaksanaan dan hidup di dalam kebenaran. Ya. Jadi tola ta'ila tabedake. Tola ta'ila tanilai niha andre siletede baniha sisotede. Orang yang hidup di dalam kebodohan dan orang yang bijak sana. Ya. Jadi tola ta'ila tanilai asai sesoban nofu. Bahebi sama mai gini hasil fatua-tua. Siletede oroma bagamuatania ira ama ina. Pada Roma lilo balangi ada ira ama ina batalifu sefefu. Natafaigi hada iya
gelua hafaletede molo etaromali lobalangi ya ia da ene so fangawale barangkali tola tafaigi ya wa siofa na imane bada sila mangata ufi lobalangi ya orang yang tidak takut akan Tuhan da ada diha sila tede yang hidup di dalam kebodohan. Sementara lawan daripada kebalikan moroi bazile mangata ufi lobalangi nadi hasi sotede ia. Maka ia ada sohenya mangata ufi lobalangi. Tola tafahela daira amaina moroi basuragama idola faza sara ayati fitu. Jadi he bisa ni foto ini hasil mangata ufi lobalangi. Ni hasil mangomasi lobalangi, ni hasil sopa abedade. Ya, ni hasil mololi lobalangi. Tahu ni hasil mangata ufi lobalangi. Lemana kenia fanguma ai. So sa maigi ya o. So sa ngeher ke ya o. Le. Ilau bada sama sia. Hana badadania le lobalangi. Jadi nalle hade kena fangata ufi lobalangi maka ada ialah foto ida sila tede hidup di dalam kebodohan. Si tuani ayah da sango si tengaga foto namanya. Itu juga disebut kebodohan. Sila tede orang yang menolak didikan ayahnya. Padahal didikan itu berguna dan itu sangat penting sekali. Ya, hana sila fa aboto badede tola soba aboto badede naso wolo li namania. Hadaya bere kebalikan moroi pada si sofa aboto badede iwa sanengani fanegu atau mengindahkan teguran. Dan biasanya ira ama ina ni hasil tedele omasian teku. Alio tersinggung ia. Mudah sensitif. Ya. Jadi hamu tegu ia maifu padahal teguran kasih sayang menal enau bai elungu bai tekiko enau bai itu huga bapa maluas simane maka fatubu ia dah. Ya. Lama siai fododongo itu hadalinga dia. Bahkan tu lama ni wow mana. Ya, iwa afolio sedania ba bato. Da niha sila tede. Yang artinya dia menolak didikan ayahnya. Dan tengah foto zatua badae. Foto niha si sote dah hanya mana dah. Termasuk raeno ni lowalangi. Termasuk ni hasi dewasa moroi kheda. Ni hasi sofa atua-tua. Ketika ibimbing ita, ketika ifaha ita, ketika itegu ita, iwa kheda si seki si duhu. Maka tatu da ene no foto zatua. Si talunia hadaya baletede. Ya, oh yang maifu daya imane pada ena tabaso moroi basuragama idola faza fele ayati fele 5 irugi fele 8. Sabetede. Dalam bahasa Indonesia yang mana orang yang tidak berpengalaman. Ya. Asese tarong-rong pada abetede. Hanya biasanya sabetede. Irauno. Sabe era-era. Tetapi sabetede pada berena irauno mana nalafahaya tola atua tua. Tapi sabetede pada geluahania iwa pada Ifati fefu hadaya ni wakania mudah percaya. Ya, dan biasanya orang yang mudah percaya Bapak Ibu mudah ditipu. Mudah diperdaya, mudah dipengaruhi. Ya. Biasanya ini orang-orang yang tidak memiliki pendirian yang teguh. Hadaya ni wakania iyo ya iya manu. Hena sama lumu ya iya. Baik mana. Jadi dia mudah percaya, mudah menerima. Dan pada akhirnya
no terlanjur maka daya zalua. Tatu sae faniasa. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak punya pengalaman sabatade ifati fefu hadaia niwa akhirnya itema. Ya, kadang-kadang gei soba mahal selungu bagi netu ada. Nota fati-fati hadaia wa mahalnya kiriso baso sama ilungu ya ita iwa ya sabele baga. Pagale bo ita ada nya kiriso. Tapi ajarannya bagaimana? Kadang menyesatkan. Kadang menyimpang daripada kebenaran. Apalagi na iwa saya hebat hani amonia ada bebatinga belum palantu. Patula mana ilungu ita. Takaji ba itema tededa. Tapi pada ene niha si sofa atua-tua hidup dalam kebijaksanaan lawan dari sabetede andre iwae ifaigi sibaini bekainia. Dia selalu memperhatikan langkahnya, artinya selalu mempertimbangkan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Ketika mengambil sebuah keputusan, maka dia pasti berpikir dan melibatkan Tuhannya. Sehingga dia tidak salah jalan, tidak salah arah. Ada pertimbangan-pertimbangan. Hadaya zabatede nasa imane nia sofanu atau cepat naik pitam atau naik darah. Naba fazadola siwa ayati felezara iwa badae niha sabautede atau orang yang suka melampiaskan amarah. Ya, niha sabatede, niha silatede iwa badae yang hidup di dalam kebodohan, dia cepat naik pitam, naik darah, agar liu Allah watensi. Jadi aliu mufunu-funu. Behu-behu. Ya. Hama ifu fatiba aba mufunu iya. Hama ifu fabale. Jadi inilah orang-orang yang hidup dalam kebodohan. Sila berpengalaman apa tedaywa. Dan iwa daro malilo walangi. Jadi naniha mufunu-funu mana iya. Ya leber-bere maka tahu berarti ni sabutu dia. Ya. Bai saya ta sofu-sofu sabutu de bita falalawa gekenya. Ba adaya gelawannya iwa pada niha sebolotade masangale si fenu meredakan amarah. Ya. Nah niha sofenu-fenu siletede tapi niha si sotede iwa pada justru orang yang memiliki kesabaran, meredakan amarah. Iwawa badae sebuah bamu ide-ide, baside-ide bamu tayaik. Tengah side-ide wihataimu ebuae, ya batatunan no ebua ya saya bahadaya zalua, mohola, baahosi. Harus soba ebolo dade. Kadang-kadang memang di haba aurida, ya asese ifakau dadada, asese ibabaga kada sila duhu, tapi na sova atua-atua kada, maka so kada va ebolo, idet. Bita batu dua babe hasu-hasu, tafahasu ita da egeluahannya, taalesi dadada, tataha dadada, tarem, irege lemu da terpancing ita dan lemu da mufun ita. Dan yang terakhir ya pada ini imane lefaatau. Ya. Ya lefaataunya hanya mana ilau. Ya. Asese lawan ni habada yu hada za tau dau doba. Lo balangi mana bala atau do ba mero mana rau gela atau do. Tapi ofeta sadaina bagi neteni ya. Ya bahasa wa atau. La kau ni kena polisi, apa nai lo moloi. Ya. Jadi ni hasitar tadoroli, ni hasa ngumang-ngumang si lebaga, ni hasa masih mau fanu-fanu mana, tapi lefa tahu ni ya, tetapi badai abena dan somannya sesafuriannya nano terlanjur. Maka ada yang kilauannya badai,
Na le faata yo badai harus sasoba ta. Faata badai adalah mangabuli megeno sobo haragoi abodaniha. Sobo ngomasi menghormati, mengasihi, menghargai, memiliki rasa takut. Dia mengalah untuk kemenangan. Yang terakhir Bapak Ibu, hadaya balete de imane, sila halo walangi atau manusia duniawi. Dan badai si sote de yo badai siso lo walangi. Ya. Ni hasil tedelo halo walangi kunya. He muede de kunya. He wawa kunya, panalo halo walangi lo akan mandana dosa Bapak Allah. Ada itu tohu kemana ia kemana basi toua ya iya. Hana le halo walangi. La sane gunegu tedenia. No ogami dade no so baba abe de. Tapi niha siso halo walangi o badae adalah niha siso fa obuyu dede. Jadi le fa abe dede khania. So wa asahida de khania. Da ege luhania ira ama ina batali fusefefu. Ira ama ina menotarongo hadaya geluaha moroi baba letedo adre basi managai moroi baba aboto badede maka mangawuli ita megeno moroi yawa hadaya lala ni tereda baba auri da seroma barani abada romali lo walangi andre sino tabaso megi otarai ayati sara irugi bayati ene siduhunya na tabaso irugi bayati felewalu fa atua andre i amai dolaga watomesa wa atua babe manga ge sehingga ihale pada perbandingan iwa iralave si sofa atua bana tabaso ba ayati feledelu ya pada ira alave andre sowehe moa. Artinya perempuan yang bijaksana dan perempuan bebal. Jadi hezolala ni ter pada iwa. Na pada romali ada yo ita imane bayati ene mi bahali balatada andre ba auri ami ba mi ter lala ba aboto ba dede. Jadi inilah Bapak Ibu sedana ifa ema keda iyo pada ene ena usaai tabahoi baletede andre da ene ni ounya sofe na ita harus kita meninggalkan kebodohan itu, membuang kebodohan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ketika kita hidup di dalam kebodohan auri ita babaletede iyo pada faluha ita waa tikiku. Tetapi pada ene nata behali baletede andre pana auri tabapaner lala ba aboto badede badaya si faluka ita yo badaye fa auri. Kita hidup. Kita tidak akan celaka. Kita tidak akan binasa. Ya. Ibarat Bapak Ibu nata nasehati rauno da eroma natabe da khera mene tamane hinogu lamui edania baze kolae bahi zabai ter lala elungwa namui baze kola ba odedege babolohi fa atua bana ter lala elungwa maka hade zalua kheu falu kada uga baba tekiko aitu zekolau. Itu adalah panggilan-panggilan atau nasihat undangan-undangan yang selalu mengingatkan kita bagaimana sebenarnya kita hidup sebagai orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kebijaksanaan. Megeno te baso keda bada romai lo walangi bisa selomo. Hadaya ni andronya bak lo walangi. Ena ibe khena dede satua. Bahadaya me ibe khena lo walangi dede satua. Maka gei balalah lewania bawa materennya irono Israeli bano satu lete de ia bano sisehi ba mater nia. Jadi hebisa ita badai rama ina. Ya nata faigi kesimpulan
Bada Romali lo balangi Andre. Yo bada. Hikmat Allah selalu menuntun kepada kebaikan atau kehidupan. Sedangkan kebodohan dunia menuntun kepada keburukan atau kebinasaan. Jadi hikmat daripada dunia ini yang selalu merayu, yang selalu mengundang kita, menawarkan kita segala kenikmatan dan apapun itu. Maka hati-hati, waspadalah, karena itu akan menuntun kita kepada kebinasaan. Tetapi ketika hikmat dari Tuhan yang berseru-seru dan kita merespon undangan daripada Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan hidup. Kita harus hidup bijaksana. Enal auri ita bawa atua Tuhan. Irama ina batalifu sefefu, moroi bada romai lo walangi, menomor deka ita gaifitu ngaflasi wa fakhe wa ara, batatu bawa isi da kemerdekaan, ina tau hegede de satua tua. Iregile sa ai fang hedrege awele fango savuyu. Bahena boda niha. Tera menote efal ita bahuku hore andre ena oroma ita wanoniha siso eha lo walangi. Ada imane ka dani tanu badede mi behali waletede andre ba auri ami ba mi terlala wa aboto badede. Edong alida sara dua telu. Mi behali waletede andre ba auri ami ba mi terlala wa aboto badede. Mangado ita. Sau hagale soayang lima sinova emakhema. Nova sugi badedema hevisan raagang ya aga sinoto balita na khaunya samati. Ena ele matere lala silotede ade. Bahiza isoayang ena matere lala sisotede ade khau lala sidruhu lala sisoki ade. Solo heda aga baba atua-tua iregeto lama ilama o ema falua fefu soma sira uge. Baba ngomasi ya uge, baba ngomasi mage abu maniha. Ada tolo draga soaya amuala ge khema de satu-atu. Teratrage hau ni amoni e fatenge badedema. Sang outa dema sama haya aga baba nengani lima andre irege eroma ehe. Bama angirenusi ya balalava urima serba ehe bama amuatake iya. Sau hagale soaya badema andre no manganda aga ya duhu. Uzizio itafefu tafauge lida bawa maduhu famati niha keriso edronga lida ya
dadau zato. Data fauge dededa bawa nuno lowalangi sifau simune vokal grup irama tua lingkungan Sara.
Angombakata babanua ni hakeriso ni faema majelis. Salam Bapak Ibu. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta, Mawai Amifefu Ya Ahobu. Ya sowa wateda ita we amai baba sumangeta kezo aya ma ke Andre. Tera-tera andra talifusema sabena mai bagosali Andre. Awen andra talifusema si sobanomo zamesana. Ni denada baba ngondasida baba manunodo alowalangi bazi mahe Andre. Ia tobali dela hobu-hobu bafangaro bamatida kezo aya. Sangai halewe baluo migu 5 Agustus 2024 huhuo sebuah pendeta Adieli Laia STH sangai agendre ama belfa lase agendre nio gunae kreatif ni deniae moroiba komisi bapa lini ogunae bahasa Indonesia. Simana gei sangai halewe moroi ba komisi pelayanan anak tola tabaso ba kangombakata Andre ba sangai halewe ba pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort Fabula 5 huhuo sebua satuan ni hakeriso Adilinan Ruru STH ba sangai agendre Rita Purnamasari Hule. Angombakata moroiba komisi perempuan, muombaka sekolah bangandre komisi perempuan, tevalua bangaluo migu 5 Agustus tahun 2024, Aifa te asiwai ibadah baruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta, sangai angerenua Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, basangai agende Ibu Inakeiko Zebua. Mutatena fefun doton-doto komisi perempuan. Ena siteroute de wefau basekola bangande Andre. Angombakata Andre no salahi zura wogauni. Angombakata moroi ba komisi ibadah dan evangelisasi siofena muombaka wa mufalua wa mamaha sekolah wanuna pesparawi malke Andre migu felewalu Agustus 2024 bezi fele 2 telungafulu irugi fele 4 telungafulu nahian doton-doto sifau vokal grup balantai 2 gedung Yafet PSW balantai telu gedung Yafet ba PSP baruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Mutatena fefu doton-doto sifau ba vokal grup, hege sifau ba PSW, ba sifau ba PSP, siteroutede wefau balala halewe Andre, angombakata Andre, no salahi zura bogauni. Si dua, muombaka wa mufalua sermon ibadah BNKP Jemaat Jakarta bangaluo zumaha 3 Agustus 2024 bezi felewalu telungafulu ofeta feleziwa telungafulu baruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta mutatena fefu ndoto-ndoto majelis jemaat ba fefu banua ni hakeriso ena siteroutede wefau balala halewe Andre. Angombakata Andre bano salahi zura wogauni. Angombakata moroi bapanitia perayaan hari-hari besar gerejawi. Lala halewe ni falua panitia perayaan hari-hari besar gerejawi bapa menehi sitobali soguna bagi nete wa malua ibadah dan perayaan Natal 2024
tahun baru 2025 BNKP Jemaat Jakarta, ya ia dae membagi amplop giat 5.000 menuju Natal tahun 2024. Mutatana kheda fefu bambanua ni hakiriso, tola tafoosi amplop Andre, faebua iotarai 5.000 rupiah, mazui tola kelipatan nia. Amplop sino tefoosi, batola muabuloi bakotak si sofena, bapintu utama nanote asibai ibadah. Mutatana pasiterou de ita fefu, babanun reheni, lala halewe Andre. Famahobu sangowalu, si tobali angomahata si dua, datalong mangandar salahin datalifusa da sedena mamasindo fangambate si bohou, onomatuas sotei yasaroni zendrate, moroi ba anggota jemaat lingkungan 2 BNKP Jakarta Resort Fabula 5, ba ono alawe sotei Imelva Telombanua, anggota jemaat Gereja Kristus Rahmani Indonesia Dwi Warna. Nifalua bangaluo 1 dola Eva Agustus tahun 2012 bezi vele Eva wib ba gereja BNKP Jemaat Jakarta Resort Fabula 5. Famayaga idane ba fanga aroe. Mufuli muombakae waba mufalua bamayaga idane satua sifau wanga aroe khera talifuseda sotei dia ayu andini bamurni rahayu bangaluo migu dola 5 Agustus 2012 eva. Sidang Majelis Resort Resort 45 BNKP. Modane-dane moroi bazura BPMR Fabula 5 BNKP nomor 0 Evasara garing BPMR Fabula 5 garing U garing 8 garing 2024 tanggal 2 Agustus 2012 eva perihal undangan sidang. Anda berdae muombakae keran roton Majelis Resort moroi ba BNKP Jemaat Jakarta tekauni wefau ba persidangan Majelis Resort Fabula 5 BNKP Nifalua bangaluo 1 dola eva Agustus 2012 eva bezi walu telunga fulu irugi te asiwai secara virtual Zoom. Wal fasembata yotarai siwa Agustus 2012 eva irugi veleene Agustus 2012 eva faebua ni tema Velewi 7 fitungautu fitungafla fituribu alimangautu rofia. Faebua ni ogunae dolar 2 juta otu afawula 6.000 fitungautu dolar fitu rofia. Bas saldo kas faebua otu 57 juta telungautu telungafulu awalu ribu 5 dolar telu rofia 80 sen. Badai Majelis Jemaat BNKP Jakarta maandes tau hagele keratalifusa sino mama ema sumange fasembata. Ya site dou wa omasi lo walangi keratalifusa maafefu bahalewe bahegei babongambate. Ira talifusada sanerete de lua wa atumbu bamigu yotarai tanggal 2 irugi 8 Agustus 2000 adola eva faato feleziwaniha babadai majelis mafaema ya ahowu banerete de lua fa atumbu ya ifahowu ami lo walangi. Ama ina batalifusa fefu daromalini baso seroma eke tolamu baso banga ere gangombakata Andre. Simana gangombakata ni fae mama ya itolo ita lowalangi fefu sau hagele.
Manuna zato, moroi buku zinuna fangotu tulung ulflasara, ngawa sisara, badua, omasido, omasido. Mangada ita, mafuli mangarafli demu anda yo balo balangima, bamada sauhagele bau masiu menoro geda aga, yo tarai megeson raga banomo ande bairugi basi mane inata. Notola masunon rauge si fau sinune bafanganda sauhagele, aba basembata sino maobuloi sino maohe tanda fenal. Balo meda mana no malulu ba aurima boto manoso mama asambua to bali sumange so aya ba ando temaan raga ena to bali raga sumange sauri ba fefu sino mafasau sino maohe tanefona nama ia to bali sumange samohua bologa gide deu ke ba so aya bangabalizala olale wani faluama be ai fakhe mahorma anda ena ebe itu bali ba bangabale gangadrewa de dema lameda mana le mamalem anda khebe khema de satu atua ena be ahole raga bagabera babe ahole raga bagabele bahizai ena tola mater lala ba boto badede ade kheu irege faluka raga va auri simana guys so aya omuso de dema no tola tege khema ginete tola mahal halewe ba faduhu dede ma ba ya uga so nege ma meke ma fabel ba fatua tua irege bagina temi fona ma ba ngai mahale we so aya ba siduhu somuso te de raga ba sana ole raga lo mera mana ba nong nya keriso mo re balingkungan sara sino masao fanuno famola khemi de lo palangi ba ma anda gi khe ba sulani khera ia mo nene ba boto ba dede ba simanege ia mo nene ba tua khera itara tada magai so ayam manual nya keriso sinogena fekhe le mamale mangada raga salahi satu ama enoniu bapa ama iman bahegai bapa ama Devi simanegai bapa ama Hans bahegai satu ama bapa ama Kristen le mera mana so fekhe si so baroma saki ba si sedang dalam pemulihan egai onoma Octavianus Martinus Zaluhu ba si mana gai dali fusema ibu ina Kevin amazihona si sedang lauk nama bahe gai onoma Elson ba onoma gai Hosana yauge fazawa dangau yawara baba Nufa botora baba madefe fungabale behe ando sinogena botora irege okafu badehe behe rasu aya fawo fefu dalu ni ani badu bahe gai ge irege tola itema ya botora tola manades saba botora batola ohahau dedera so aya begi keraba abala si bohou ba be kerage ba anau nos si managain rasa tuama si so baba ate bai boto le menwana sinonu malu drefi irasa tuama lansia si tola moi banomo bala meda mana si so banahia bangar-ngar si torei banomo fawo irage so aya roroge ira bayala mo itu fa amolaga kikera bana hatede ba fanaga ba fa ibolo dede iregele fare ira ba banuno lo balangi tera itu gumana ahate ira bakheu ba mamati ira gai kheu so aya si mana mangada daga gai selain ratalifu sema
si ulang tahun bara minggu ade. Ya uga zadoroga ya ira soaya, ya uga sama obo ya ira lalabah lewera, balemeda manegei, babolohi fatu abakedonoma, ena faluka ira zisehi andeke. Fataluya ira fefu bangabalo wanandraiga, ba fazugi-zugi gibadedera daromalima, ena pongi bama bal angarenusi ia balala ba aurira. Mangana gai raga salahin ratalifu sema samalua fangobalu. Ia da dalifu sema ya saroni zenrata, bahitalifu sema email fa telang banua. Ia gai dania ni falua batanggal dola efa bawa si walu ade. Yauga efawo fe fulala halo ni falua acara, iregetola mo babal bazisaki, ba tesuno de lo balangi baba aurira. Tera-tera talifu sema andre beva omuso dede, beva hono dede, baya uga gai soaya zame khera tede satu atua, irege dania babo ngambatera, basi ruhu to bali ira fo ngambate sangata ufi lo balangi. Simana talifu sema masih akan tebayaga idana bate fahomu bahari minggu. Dalifu sema dia ayu andini, ba murni rahayu. Ya uga begi khera ba hono dede soaya ba faaro dede baba mati. Irege lete bule dede rabakheu, bahaya uga zangorifi ya ira, baya uga zino mangefau ya ira bahuku horera. Tolo ira soaya, ia te amuni ambotora awano sora, irege soba bateda irage dania bangalomiku fenama baba nema hobu-hobu, ba fama beba ya ira bademe ada. Mangada giraga salahi zamater ya aga basoi ma Indonesia. Yo tarai ba DKI Jakarta ade banumale ke magai badana niha. Tera-tera baba nere tede menevi ya ia baba ngefa ya aga moroi baba ngosabuyu no fitu ngaflasi wa fakir no mena draga. Ya uga soaya zame faatule dede bakara samater ya aga solohe tangama basa megi khera faatu atua. Irege beta badede ratede fage gusa. Baleme ramane soaya baba ngalui hare. Irege sidruhu-druhu to bali ira duma-duma ba omuso-muso dede nono banua. Simana gai lo walangi mangana da aga fefu salai banongnya keriso. Yo tarai satua numale badraono ya aga bazi sabua jemaat ade. Yo tarai balingkungan sara banumale balingkungan ene ya uga dosiga ira fai ba dedeu andre fahu ira. Begi khera ba anau noso ba fazugi-zugi ba dedera daromalima kau ni ira moroi ba mahah dedeu. Tera-tera si so baba abe edede sanere lala fai lungo. Ba fabali ira bada eso aya fabai faluka ira vaate kiko. Bai sabatate ama fabali draga akan mangaburi draga banomoma. Ba ai awe ma balala ba fasau draga banomoma. Irege nama rugi dan nomoma ba mafuli sui masuno rauga. Sau hagele so aya ya ega ngadrewa dedema ma faema ia badi Yesu Keristo sino mangorifi aga. Basi no mahal ya aga baba amasa mama neva ngumae. He amahe masiso bazorugo. Ia te amoni ia to bali banu fefnia. Ia iterezo masira uge. Ule bazorugo ia simanege ibaguldan. Masurugi ma behe mama ade. Bai fa mahore masimane fange faema. Sala baso sala bah. Bayoen raga babanan raiga. If mea uga zamatere banua. Abola. Sugisi. Ya duhu. Mia ngabuli si fau hau dede. Ia to bali ami sama duhu ekeriso. Basa nang ele baba sendrata bahore. Basa rotede baba netena fa auri sila aeto. Bamite hobu-hobu lo walangi. Ia mu fahobo ami lo balangi, ia mu rorog ami. Ia mu fohaga babanya kami, ia mu ebwa edadanya kami. Ia mu falemba herenya kami, baya mu be kami wo hau dede. Yo tarai basi mau ke ande irugi basil aeto. Ya duhu. Ore manera
Yaduhu. Yahobu. Oke.